nibyo ndabasuje mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Turagarutse muri studio, turagarutse nanone aho tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro bikomeye cyane kandi bigaruka munsi ku wundi mu makuru ingenzi akomeje kujya hagaragara ndetse no gusesekara ahabona. Kuri tariki rero ngiye mugiye kubana ni Bosco nk'ibisanzwe in Region Info, aho dukurikirana akantu ku kandi ibikomeje kuvugwa ndetse no kugarukwaho mu ntambara ikomeje kumvikana mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu administrateri wa teritwari ya Masisi akomeje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye ahari gutanga briefing ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko uyu mugabo akomeje kugenda kwirakiza propaganda ndetse na manipulation z'umutwe wa FC23 mu baturage bagiye batandukanye bo muri teritwari ya Masisi. Gusa cyakoza ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bwasabye abaturage kudahunga amaso n'imvugo zibiba urwango ku butegetsi bwa leta y'Kinshasa ndetse zo kwangisha igihugu abaturage ziri kugenda zitangwa n'abayobozi bagiye batandukanye ba AFC mu 23 mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, Minembwe ndetse na muri Kivu y'Amajyaruguru mu teritwari ya Masisi. Nkuko amakuru akomeza kugenda tugeraho, turaza kureba ibyo administrateri wa teritwari ya Masisi yavuze ndetse n'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda ashyira hanze ku mutwe wa FC23 mu ntambara barimo bahanganyemo n'ingabo ya leta n'ingabo za leta y'Kinshasa. Amakuru yutirwa ingenzi cyane aravuga ko muri teritwari ya Masisi mu mujyi wa Rubaya, umujyi uzwiho cyangwa se ukungahaye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, abarimo intasi zikomeye cyane zidasanzwe za FARDC ndetse n'abarwanyi kabuhariwe ba Wazalendo bamaze kwinjira muri aka gace ka Rubaya ku bwinshi kandi bakaba bagiye kumaramo iminsi. Biravuga ko aba bakwirakwiye muri uyu mujyi ndetse barimo gukoreramo imirimo idasanzwe, ariko nta kindi kigambiriwe no gukusanya amakuru akomeye cyane y'ubuzima bwa buri munsi izi nyeshyamba za AFC 23 zibayemo, ndetse ubu akaba ari uburyo bukomeye cyane bw'urugamba bwo gutata umwanzi burimo gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe gutahura imipangu yose karundura karahabutaka ya AFC 23 muri uyu mujyi ndetse na buri movement yose bakorera aha. Ndakubwira rero byinshi kubijyanye n'izi ntasi za FARDC zirimo kuvugwa muri iki gice, ndabigarukaho mbive imuzini muzingo. Uganda yafunze umupaka wayo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ibi ni mu rwego rwo gukubira icyorezo cya Ebola. Abenshi bavuga ko ibi ariko bishobora kubangamira mu by'ukuri ikintu gikomeye cyane, yewe kandi bishobora guteza ibyago n'amakuba ku buryo buhambaye, aho kuri ubu bivugwa ndetse bikanatangazwa rwose ko ngo kuri ubu iki gice cyaba kirimo kugenda kibi ikintu gikomeye cyane, dore ko n'uruhande rw'u Rwanda rurerutse gukora nk'ibyo Uganda yakoze, rufunga imipaka. Ariko bikavugwa ko AFC 23 nubwo imipaka yafunzwe, bamwe mu bayobozi bayo badashobora gukumirwa. Ibi ni ibimenyetso bigaragara kandi bishingira ku makuru aherutse gusohoka avuga ko ari bamwe mu bayobozi bo ku ruhande rwa 23 baherutse mu mujyi wa Rubavu, aho tariki 26 ndetse na tariki 27 z'uku kwezi aba n'ubundi bagaragaraga cyangwa se babonekaga mu mujyi, mu by'ukuri babonekaga mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda, nk'uko aya makuru akomeye cyane akomeje kujya hagaragara cyangwa se akomeje kugenda atugeraho. Ndabigarukaho ndinjira no mu yandi makuru akomeye cyane ari kumvikana mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ibitero bikomeye cyane byatangiye gutegurwa bishobora kugabwa vuba bidatinze ku mujyi mu by'ukuri wa Goma. Ndareba ibice bikomeye cyane birimo kugenzurwa kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitandukanye n'amakuru ari gutangazwa n'abashyigikiye ndetse n'abarwanyi ba FC 23 avuga ko ibi bice haba harabayeho ko babyamburwa.
ariko kandi habayeho gusubira inyuma ndetse bivugwa ko ari puri strategique ku itegeko ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Gusa hari bimwe mu bice bikigenzurwa kandi bikiri mu maboko n'ubugenzuzi bw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo biri kwitirirwa abarwanyi ba AFC M23. Ndabigarukaho ndakomoza nyirizina kuri kugenzura kugeza kuri iyi saha cyangwa se kugeza magingo aya ngaya ibice bya Rubaya. Ndakomoza kuri koloneli wishwe na ADF muri iki gice cyo muri turi nk'uko amakuru akomeye cyane aturuka imbere ku mirongo y'urugamba bigaragaza, ni koloneli wa FARDC. Ndabigarukaho ni makuru menshi rero ngufitiye naguteguriye ngiye kuba nakugezaho kugeza kuri uyu munota. Ni mu gihe kandi bivugwa ko ku mirongo y'imbere ku rugamba hongeye kuboneka kandi nanone ibitero bikomeye cyane bya drone zidasanzwe zikomeje kwica zigakiza ku barwanyi ba AFC M23, ndetse kuri ubu bikavugwa ko benshi mu bagize uyu mutwe batangiye kubarira iminsi yabo yo kubaho ku ntoki. Ibi ngo biragaragaza kandi birerekana ko AFC M23 ikeneye ikindi cyo kugira ngo ibe yakora kugira ngo ibashe kwirwanaho. Ndaza kwinjira muri amakuru nyaboneka nayo nkubwire uko byifashe. Reka mu by'ukuri ngubwire ko hari n'andi makuru atandukanye turaza kuba dukomozaho, ariko mbere yuko mbyinjiramo gatanu kuri gatanu, reka mbanze ngusaba udukandira subscribe cyangwa se sabone. Reka mbanze ngusabe kandi ukande share, yewe kandi nanone niba kunze ikiganiro amakuru ntiwibagirwe gukanda like. Ubundi kandi nanone nibutsa abantu ko mushobora kwandika rubazo urukiko tukarushaho kugenda tubana naho kandi mugasura mu by'ukuri umuyoboro, kuko nawo turimo turabagezaho amakuru umunsi ku wundi akomeye cyane ndetse ari kuvugwa yewe by'umwihariko no mu gisata cya politiki. Kubashaka situation ijyanye n'ibiganiro bikomeye cyane byahuje intumwa zaturutse mu Busuwisi zoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaganira n'uruhande rw'umutwe wa 23, aya makuru muraza kuyasangaho, yewe n'andi makuru atandukanye akomeje gusohoka ndetse no kujya hagaragara. Reka mu by'ukuri munyemerere twinjire muri aya makuru tubivi muzine muzingo, turebe uko byifashe ndetse nuko bihagaze mu bice bitandukanye byaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo rwose amakuru akomeye cyane aravuga yuko kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo barimo kugenzura centre ya Katoyi. Amakuru akemeza ko atari icyo gice cyonyine gusa, ahubwo kugezana n'uyu munsi amakuru yemeza neza rwose ko abangaba mu by'ukuri byavugwaga yuko haba hari ibice batswe atari byo, ahubwo harimo gukorwa diplomatie zikomeye cyane ariko zigahuzwa na reprise strategique bikagora abarwanyi ba AFC M23 kubyakira. Ibi ngo biragaragaza mu by'ukuri imitegurire idasanzwe y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rugamba. Kuri uyu wa kane tariki 28 nibwo amakuru akomeye cyane ku bijyanye n'umutekano muri teritwari ya Masisi yongera kugaragaza neza rwose ko ngo ibice byegereye Rubaya kuri ubu byari byumvikanyemo imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zishyigikiwe n'u Rwanda ndetse na Wazalendo ifashwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko izi nyeshyamba zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ahitwa Runigi, Kasenyi, Kanyaru, Nyakigano naho bita Katobotobo. Ariko ngo mu by'ukuri bimwe muri ibi bice n'ubundi basanze igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo gukora reprise strategique nyuma y'uko hatanzwe itegeko rikomeye cyane ndetse cyari kigambiriye cyari kimaze kugerwaho. Ngo nukureba neza niba inkuta za AFC M23 zishobora gushwanyaguza, ubundi mu by'ukuri uyu mutwe bakawinjirira bakawaka mu kanya nk'ako guhumbya ibice byose baba bifuza. Ndetse amakuru avuga ko kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite intasi zikomeye cyane mu mujyi wa Rubaya, ariko ngo kugeza kuri ubu ngubu biratekerezwa kandi bigatangazwa ko icyaba kigambiriwe atari ugukurikirana mu by'ukuri ubugenzuzi bwa Rubaya. Ndetse ibi ngibi ngo kuko bizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uruhare rushoboka rwose kugira ngo Rubaya yamburwe abarwanyi ba AFC M23, niyo mpamvu
kuri ubu uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwategetse Wazalendo kutijandika mu mirwano muri uyu mujyi wa Rubaya, ndetse ishobora no gusiga ihitanye abaturage benshi, bityo babasaba gusubira inyuma ariko bakarekeramo intasi zabo zikomeye cyane zigakomeza gukurikirana ibijyanye n'ibyo AFC-23 byose ikorera muri uyu mujyi. Kuri ubu niyo mpamvu bivuga ko benshi rwose mu basirikare bakomeye cyane batojwe urwego rw'ubutasi ruhanitse mu by'ukuri bakiri muri iki gice cya Rubaya. Ariko kandi amakuru akagaragaza ko AFC-23 ikirimo gukora ibikorwa byo kongera ku bwinshi abarwanyi bayo muri kino gice. Ibi ngo biraha amahirwe akomeye cyane M23 kugumana Rubaya, ariko ikaba amahirwe akomeye cyane ku gisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ko bari buze gukomeza kugenzura ibindi bice, ndetse bishobora no kuborohera gufata indi myanya mu gihe koko bivugwa ko AFC-23 irangamiye ku mujyi wa Rubaya. Amakuru y'ingenzi yihutirwa nuko ngo umujyi wa Bukavu ushobora gufatwa mbere ya Rubaya, mu gihe abarwanyi ba AFC-23 bo bari biringiye ko igisirikare cyose cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihanze amaso uyu mujyi wa Rubaya. Ibi rero ngo bishobora kuba n'indi mitego ikomeye cyane abarwanyi ba AFC-23 batezwe, nyamara igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu kikaba kitanashishikajwe byanze bikunze n'iki gice cy'ahangaha Rubaya. Bakaba bashaka ko ingabo zose zava mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi. Ubundi abasirikare benshi cyane bo ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagahita binjira mu bice bya Nzibira, Kamanyura ndetse n'ahandi mu mujyi wa Bukavu, nk'uko amakuru akomeye cyane arushaho kugenda bigaragaza. Ibi ngo bizorohera ku buryo budasanzwe ihuriro ry'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora ibyo bikorwa, kubera yuko bazaba bizeye ko AFC-23 abasirikare benshi basigaye kandi rwose muri iki gice cya Kivu y'Amajyaruguru. N'amakuru anemezwa nta gushidikanya ko ibyo bivugwa koko byaba ari ukuri, kubera ko kugeza kuri izi saha biravugwa ko umujyi wa Bukavu urinzwe n'abasirikare bake cyane, nyuma y'uko AFC-23 yikanze ibitero bikomeye cyane igahita ikura abasirikare bayo benshi muri campus yayo. Zimwe muri campus zari zicumbikiye umubare mwinshi cyane w'abarwanyi ba AFC-23, hanyuma ubundi bakamara kubakurayo bakaberekeza ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru kuza gukurikirana mu by'ukuri ibijyanye n'uburyo imitangire ndetse n'ibikorwa byabo muri bino bice bimeze. Gusa amakuru akomeye cyane sagaruka honyine muri Masisi, ahubwo Warikare biravuga ko nyuma y'umwaka urenga agace bita Iremya kagenzurwa n'inyeshyamba za AFC-23 ngo bashyizeho umuyobozi mushya w'umuco hagati y'impaka ndetse n'amakimbirane. Ibi biragaragaza ko AFC-23 ifite gahunda ndende yo gukomeza kumvisha abaturage uburyo bushya bwo gukorana n'izi nyeshyamba, ndetse kandi ngo ari amahirwe akomeye cyane kuri bo. Ibi binagaragazwa n'abayobozi ba AFC-23 bakomeje guhabwa amahugurwa akomeye cyane, abitwa cadres zigiye zitandukanye. Kuwa gatatu tariki 27 inyeshyamba za AFC-23 zashyizeho umuyobozi mushya w'agace ka Iremya gaherereye muri Ikobo mu teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'umwaka urenga aka gace kari mu maboko y'izi nyeshyamba. Uyu muhango wabereye aho bita Ikateku, ariho hafatwa nk'ikicaro cy'aka gace. Amakuru atangwa n'abaturage n'andi masoko yo muri ako karere avuga ko AFC-23 iri gukomeza gahunda yayo yo gushyiraho ubuyobozi bwayo mu duce igenzura. Umuyobozi mushya washyizweho ni Muhindo Mushiwanja wasimbuye Karinda Theoneste waroherutse kugirwa umuyobozi w'aka gace, ariko akicwa n'abarwanyi ba Wazalendo nyuma y'amasaha 48 gusa ashyizweho, dore ko byakozwe mu kanya gatoya baba murabyivu. Aya makuru yemejwe n'umwami w'agace ka Ikobo Makasi Rikanga uri mu rugendo hanze y'ako karere. Yamaganye uburyo umuyobozi yashyizweho, avuga ko utubarije amategeko n'imigenzo gakondo ikoreshwa mu gushyiraho abayobozi b'uturere. Nk'uko abivuga, gushyiraho abayobozi b'imidugudu n'uturere bikorwa n'inyeshyamba bishobora guteza amakimbirane ashingiye ku butegetsi bw'umuco muri Ikobo. Yongera ko bishobora no kuzaba intandaro y'umutekano muke muri aka gace, ndetse n'igihe inyeshyamba zaba zimaze kuhava. Mu mezi ashize mu bice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru
bigenzurwa na FCM23 hakomeje kugaragara ishyirwaho ry'ubuyobozi bw'inyeshyamba, ibintu bikomeje kwamaganwa n'abayobozi gakondo ndetse n'ubuyobozi bwa leta muri ibyo bice, aho bavuga ko batigeze n'umunsi wa rimwe bashyigikira ibyo bikorwa ku mugaragaro n'abarwanyi ba FCM23, ndetse bitangariza ko ibyo bikorwa mu buryo budakurikije amategeko kandi bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane kugeza no kuri bamwe mu baturage bagiye batandukanye bakomeje kugenda bashyirwa muri ibi bice, nk'uko amakuru akomeye cyane arimo kugenda arushaho kubitangaza kugeza kuri ubu. Ariko kandi tugarutse hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru akomeye cyane akomeje kugenda tugeraho aravuga ko kuri ubu ngubu abarwanyi benshi cyane b'umutwe wa 23 bakomeje gutakariza ubuzima ku buryo bukomeye cyane mu mirwano ikomeje kuba mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi bigatangazwa kandi ko hakenewe ubufasha bw'ingenzi kandi bwihutirwa ku barwanyi ba FCM23 kubera yuko uyu mutwe nguri gutakaza abasirikare benshi, ndetse kandi nanone bikavugwa ko ngo ibi biri guturuka cyangwa se biri guterwa no kuba kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo gukoresha ibitero bikomeye cyane bya za drone muri iyi myanya itandukanye igaragaramo umubare mwinshi cyane w'abarwanyi ba FCM23. Bivuga ko nk'ibitero bikomeye cyane biherutse kumvikana ahitwa Nyabiyondo ho muri teritwari ya Masisi, ngo havuzwe ibitero bikomeye cyane bya za drone byagize ingaruka zikomeye cyane ku mibare nyirizina y'abasirikare bahatakarije ubuzima. Kugeza kuri ubu amakuru akomeye cyane arushaho kugenda tugeraho avuga ko abarwanyi ba FCM23 nyuma y'uko barashweho ndetse bikabagora ku buryo budasanzwe, bahisemo gahunda ikomeye cyane, bafata umwanzuro bavuga ko ahahagurukirizwa ibyo bitero bya drone bashaka ko mu by'ukuri bizajya byangizwa. Nk'iyo niyo mpamvu kandi binavugwa neza rwose ko ngo bafashe gahunda ikomeye cyane. Bamaze gufata iyo gahunda bafata ibitero bikomeye cyane bigabwa ahitwa Kisangani, ariko nanone amakuru akomeza kurushaho kutugeraho agaragaza ko ibyo bitarimo gukuraho cyangwa se bitigeze bihagarika ko ibitero bikomeye cyane bikomeza kugenda bigabwa ku myanya ya FCM23, kuko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite defense zigiye zitandukanye bagurukirizamo ibitero byabo bya za drone, nk'uko amakuru akomeye cyane atugeraho arushaho kubidutangariza cyangwa se ukuri kubijyanye n'amakuru ajya hanze akomeza kugenda bigaragaza. Kuri ubu bivugwa ko hakiri urugendo rukomeye cyane ku barwanyi ba FCM23 mu bikorwa byo guhagarika ibitero bya za drone bigabwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko byemezwa ko ibirimo CH4, ibirimo Kamikaze, Cat6 ndetse n'izindi drone zikomeye cyane zikomeje kuzengereza ku buryo budasubirwaho abarwanyi ba FCM23, ndetse kandi bigatangazwa ko uyu mutwe ari uwo gusabirwa bitewe n'ubushobozi bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite, by'umwihariko igisirikare cyabo kirwanira mu kirere. Ko ibintu biramuka bishyizwe mu bikorwa 100%, abarwanyi ba FCM23 ahubwo bazasigara ari mbarwa, kubera ko izi drone bivugwa ko zakomeje kugenda zandika izina rikomeye cyane muri no mirwano, ndetse kandi kugeza ku rwego rwo kuba ari ibikoresho bikomeye cyane by'urugamba byagiye bikangaranya ku buryo budashidikanwaho benshi mu barwanyi ba FCM23, kugeza ubwo bitangazwa ko hari bamwe bamanitse intwaro zabo barazifata bashyira hasi bakizwa n'amaguru. Ibigo byavuzwe mu bice bigiye bitandukanye nk'uko bitangazwa mu by'ukuri mu bice bigiye bitandukanye mu makuru atangiye kugenda ajya hagaragara. Hari biri gutangazwa ariko na makuru akomeje kujya hagaragara. Biravuga ko ngo Kinshasa yabitangiye kurekura abakekwagaho gukorana na FCM23. Ese Doha ishobora kuba itangiye gutanga gahunda ya Doha ishobora kuba itangiye gutanga umusaruro, dore ko ibi byari byagiye bigarukwaho. Amakuru akomeye cyane aravuga ko abantu 37 bari bafungiye muri gereza zitandukanye zo mu mujyi wa Kinshasa bakekwa hari ibikorwa byo gukorana n'inyeshyamba z'umutwe wa FCM23, ngo aba barikuwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
mu gikorwa kiri gufatwa nk'intambwe ishobora kuba ifitanye isano n'ibigano bya Doha bikomeje hagati y'impande zihanganye. Gusa bamwe mu basesenguzi bavuga ko hashobora kuba harakozwe iperereza bagasanga barabere, kuko bivugwa ko iyaba ari ukurekura abarwanyi bose cyangwa se abavugwaho gukorana n'umutwe w'inyeshyamba baba baragiye bafatwa, twaba turimo kubona imibare myinshi cyane ugereranyije n'aba ngaba bivugwa ko bashyizwe ahagaragara. Gusa ariko umunyamakuru Steve Wemby wegereye AFC/M23 yavuze ko muri abo bantu 37 barekuwe 22 bari bararangije ibihano byabo mbere y'uko bafungurwa. Nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa AFC/M23, iri fungurwa riri gusobanurwa nk'ikimenyetso cy'ikorwa ry'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande ziri mu biganiro. Mu byumweru bishize ibiganiro bya Doha bihuza impande zombi byakomeje kwibanda ku buryo bwo kugabanya ubushyamirane no gushyira uburyo bwatuma impande zombi zigera ku masezerano arambye. Kimwe mu byagarutsweho cyane harimo ikibazo cy'imfungwa n'abafashwe bashinjwa gukorana n'impande zihanganye. Abasesenguzi bavuga ko irekurwa ry'aba bantu rishobora kuba rigamije gutanga ubutumwa bwa politike no kugaragaza ubushake bwa Kinshasa bwo gushyigikira ibiganiro biri kubera muri Qatar. Hari kandi ababona ko bishobora gufungura inzira yuko na AFC/M23 yakora igikorwa nk'icyo, hari kurwa abantu ifunze cyangwa abasirikare yaba ifite mu maboko yayo. Ikibazo cy'imfungwa kimaze igihe ari imwe mu ngingo zikomeye mu mishyikirano hagati ya leta ya Kongo na AFC/M23, cyane cyane ku bantu bashinjwa gukorana n'uyu mutwe cyangwa abafatiwe mu bice biriho imirwano. Muri Mata uyu mwaka ubwo impande zombi zahuriraga i Montreux mu Busuwisi zari zumvikanye kurekura imfungwa 477 zirimo 311 zo ku ruhande rwa AFC/M23. Icyo gihe leta n'inyeshyamba banahaye iminsi 10 yo kuba bamaze guhanahana izo mfungwa, ariko ishira nta gikozwe. AFC/M23 kandi kugeza kuri ubu ngubu iravugwaho amakuru akomeye cyane kuba ikomeje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu biravugwa ko administrateri mu by'ukuri wo muri Masisi akomeje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko mu by'ukuri bivugwa, aho agenda atanga briefing cyangwa se amagambo akomeye cyane atangaza, ariko agamije gukundisha abarwanyi abaturage ndetse no kugaragariza abaturage ko uyu mutwe wahagurukiye ibikorwa bikomeye cyane kandi ufite intego yonyine imwe rukumbi yo kubarengera. Uyu administrateri wa Masisi ashimirwa bikomeye cyane n'abarwanyi ba AFC/M23, ariko bamwe mu bashyigikiye ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bakaba batangiye kuvuga ko uyu mugabo ashobora kuba ari kwigaho, ndetse yewe bitewe n'uko ibikorwa ari gukora bidashyigikiwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ashobora gutabwa muri yombi cyangwa se nawe agahura n'uruva gusenya birimo ibitero bya drone nk'uko byagiye bigendekera bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye, bityo bikaba bivuga ko asabwa kwitonda. Umutwe wa AFC/M23 watangaje ko ariko ukomeje gushyira imbaraga mu bikorwa byo guhangana n'icyorezo cya Ebola mu bice genzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo muri ako karere hakomeje imirwano n'ibitero bivuga ko bigira ingaruka ku baturage n'ibijyanye n'ikwirakwira ry'iki cyorezo. AFC/M23 ivuga ko ibikorwa bya gisirikare biri kubera mu bice bituwe cyane bikomeje guteza impungenge ku buzima bw'abaturage, cyane cyane mu gihe iki cyorezo cya Ebola gihangayikishije abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe uvuga ko ibitero n'imirwano bikomeje guteza ubunzi abaturage benshi, ibintu bishobora gukomeza gukwirakwiza icyorezo cya Ebola kubera ingendo z'abantu bava mu bice bitandukanye no kuba hari abaturage badafite uburyo bworoshye bwo kubona serivisi z'ubuzima. Mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bwa AFC/M23 bwagaragaje ko ibikorwa byo gukumira no guhangana na Ebola bikomeje gukorwa binyuze mu matsinda yihariye ashinzwe ubuzima, agamije gukangurira abaturage kubahiriza amabwiriza yo kwirinda no gutahura hakiri kare abafite ibimenyetso by'iyi ndwara. Mu muhango wo gutangiza gahunda yo gukaza ibikorwa byo kurwanya Ebola wabereye i Goma, Dr Freddy Kaniki ushinzwe ibikorwa by'itsinda rishinzwe ibibazo by'ubuzima na AFC/M23 yasabye abaturage gukomeza kugira amakenga no gukorana n'abaganga kugira ngo harindwe ikwirakwira ry'icyorezo. Yagaragaje ko ubufatanye hagati y'abaturage, inzego z'ubuzima n'imiryango itanga ubufasha ari ingenzi mu gukomeza kurwanya Ebola muri bihe by'umutekano muke. AFC/M23 yavuze kandi ko ikomeje gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu rwego rw'ubuzima mu gushimangira ibikorwa byo gukurikirana uko icyorezo gihagaze, kongera ubushobozi bw'ibigo nderabuzima no gufasha abaturage bo mu bice byugarijwe n'ingaruka z'intambara. Mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, amakipe y'ubuzima akomeje gukora ubukangurambaga bwo kwigisha abaturage uburyo bwo kwirinda Ebola, harimo kwita ku isuku, kwihutira kujya kwa muganga igihe
hagaragaye ibimenyetso ndetse no gutanga amakuru ku bakekwaho ubwandu. Abashinzwe ubuzima muri ako karere bavuga ko gukomeza kwimurwa kw'abaturage, ikibazo cyo kubona ubuvuzi ndetse n'umutekano muke bishobora gukomeza gushyira abaturage mu kaga ko kwandura Ebola niba hatabayeho ubufatanye bw'inzego zitandukanye. AFC M23 yavuze ko izakomeza ibikorwa byo gufasha abaturage no gukomeza gahunda zo guhangana na Ebola. Ayivuga ko umutekano n'ubuzima bw'abaturage bikwiye gushyirwa imbere mu gihe ikibazo cy'umutekano gikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Congo. OMS ikomeje gutangaza yuko kugeza kuri ubu ngubu hagikenewe ingamba zikomeye cyane mu by'ukuri byanze bikunze zigamije gutuma amahoro aboneka, ariko kandi ngo icyorezo cya Ebola ni hatabaho kwitonda kirazira kitanditse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mu gihe ibikorwa by'umutekano biraza gukomeza kugira isura ikomeye cyane nk'iyi ngiyi igaragaza cyangwa se yerekana ko mu by'ukuri itari kwita ku bijyanye n'ubuzima, kandi iki cyorezo cya Ebola kizwiho kuba mu by'ukuri gifite ubukana budasanzwe mu bijyanye n'uburyo cyandura ndetse kinakwirakwira. Bityo hakaba hakomeje kuba ibikorwa byo gusaba kwitonda no kwitwararika ku baturage bagiye batandukanye ndetse no ku bayobozi n'abarwanyi bagaragara mu bice bigiye bitandukanye. Ayo ni amakuru akomeye cyane rero amaze kuba yatugeraho cyangwa se akomeje gusohoka kugeza kuri uyu munota. Ni amakuru adasanzwe mu bikomeje kujya hagaragara. Ni byinshi twagarukagaho ku bikomeje kujya mbere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse ni na byinshi tubafitiye, ariko kandi kuyavuga siko kuyamara. Byanze bikunze mu kanya kari imbere turaza gukomeza n'andi makuru akomeye cyane arabakomeje kugenda agerwaho, ari nayo mpamvu ugomba kuba wakanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo turusheho kugenda tubana gatanu kuri gatanu, ubundi umunsi ku wundi tujye twiyungukira aya makuru dufatanyije. Hanyuma rero reka unyemerere aya makuru yacu kuri aya masaha cyangwa se magingo yanganya menya subiki yangaha, ubundi dutegura imirimo igiye itandukanye ndetse kandi nanone dutegure n'andi makuru akomeye cyane tugenda dukusanya mu yandi makuru tugenda twakira, maze mu kanya kari imbere tuze tureba n'ibindi baraba bigezweho. Byatse bikunze rero bijya ko kuri mikoro na Bosco, iyi akaba ari Region Info, ndetse mu by'ukuri aho tubageza bigona n'amakuru bigiye bitandukanye tuba twagiye tubategurira. Mukomeze kuryoherwa n'ubuzima kandi mugire ibihe byiza. Nge nk'ibisanzwe ndi Bosco, iyi akaba ari Region Info. Imana n'imigisha bikomeze kwibanira namwe.